Watu wengi tunapoenda kanisani au kwenye nyumba za ibada kwa ajili ya maombezi, huwa tunatamani tuguswe mambo yetu binafsi. Tunataka kumpa Yesu magonjwa, mizigo, masikitiko na mambo yaliyotusumbua katika maeneo ya kazi na biashara na kilimo. Hata kama shamba lako halijastawisha mazao, unatamani kumwambia Yesu afanye. Kwa hiyo ni kawaida, imekuwa ni jambo ambalo tukiingia nyumba za ibada, tukiingia mtumishi wa Mungu akisema nataka watu wapite mbele kuombewa, sisi tunataka kupeleka matatizo na shida zetu. Kwa hiyo interest kubwa au labda jambo kubwa sana linakuwa ni kumtamani Yesu aponye, Yesu aondoe. Tunasema Bwana Yesu ondoa, Bwana Yesu utuponye, Bwana Yesu utusaidie vitu vyetu, biashara zetu, watoto wetu, familia zetu, ndoa zetu, mchumba wetu yule ambaye umemtafuta sana lakini hajapatikana, anakukatalia, anaonekana hatoi majibu. Vyote si vitu vyetu hivyo, vyote tunapeleka, tunampatia Yesu. Tunamwambia Yesu sovu, Yesu tenda, Yesu ufanye. Tunataka Yesu atufanyie, lakini tumesahau kwamba tunahitaji Yesu atuponye sisi binafsi kwanza. Aponye moyo kwa njia ya wokovu, aponye akili kwa kuokoka, aponye hisia kwa kumpa Yesu Kristo maisha yetu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ebu chukua hii fursa, usichukulie poa hata kidogo, ya kumpa Yesu moyo wako. Yesu ukimpa moyo tu umefanikiwa. Ukimpa hisia, umewini. Ukimpa akili yako, umeshinda kila kitu. Wewe unakuwa hapa mjini unaitwa bwana mkubwa au unaitwa boss.